السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwananyangu vwasuku wajemazaho wananyaho wanzanwaho mwakavumoja mwakotseya vumoja vwasuku watsohurengeledza watsohufunga watsohudzua uri mudzo wahuvinge harimwa msafara wa mwiso waho duniani vani waenda msafara wawedo urengeledza we midzo yaho wawedo ufunga we midzo yaho wawedo uvinga we midzo yaho lera upashi yawo bevwasuku wawe utsokado umudzo wawe do utsofungwawo wawe do utsorengeledzwawo wawe do utsovingwawo paka harimwa makazi ya mwiso yaho harimwa alkaburi lera yo wanzanwaho wajemazaho wastimbangama wahukiye harimwa shidza wahulishe wekewaho harimwa shidza lera yo wasendradzaho zosobaki na wawe tongo mbili tu desobaki na wawe deziamali zaho ya madambi yaho na zinjema zaho sukuyo kavugari litongia na wawe kaburini sukuyo kavumali itongia na wawe kaburini kavu telefoni itongia na wawe kaburini betongo wakosfanya na telefoni neka wakongalia tabia mbovu neka wakongalia film za tabia neka wakotsema neka wakongalia clip warmwa telefoni neka wakovulikia muziki yarmwa telefoni neka wakovulikia maindo harmwa telefoni neka wakovulikia Qur'ani wakosoma Qur'ani yarmwa telefoni ziamali zizo destoba kina wawe kaburini bewa jema zaho imali yaho ya magari yaho zinyumba zaho zozisbaki pia duniani vani wawe usbaki na ziamali zaho kaburini harumwa shidza basu wavenzao wasuhulisha harumwa shidza wandredzao basi mwananyangu ainshikalte utsahawo muaswimwa laho fanya zina noa ushi kiameshi mtrompe mshe waho mbubwe mshe waho usiswali bevwa suku tsofa utsola wa duniani mtuimwa laho swali stehi wili funga tumu kana tabia nzuzuri soma Qur'ani lisawa na yatima bevwa suku tsofa utsola wa duniani venzao wa venzao bevwa suku mutotsampushiana basi wananyangu vwasuku tsofa ritsola wa duniani vwasuku utsolala harumwa shtandra wajema zaho wahuzingidzia mshe wahasilia maya hasilia wanaho wasilia utsaudise umono ubaye wana waho vyaja mwiso kushindra wadisa umono utsaulague uambye vono wadzitsa zimarke bekushindra walagua utsaulague uambye wahuswamihi bekushindra wadisa ulime kushindra walagua zimpumu zisendra na uvungua iroho ya mangavu usendra na uvulikia makauli yasivungua kushindra wakia urde kalte wakokia lera ile wajema zaho wasuhungalia wausuangalia utsaula gwebe kusishindra utsaubuje bekusishindra zinguvu zihulawa zinguvu kamba waka duniani vani wakombubwa mshe waho zinguvu kamba ukanazo wakoheya na ushuka hauzungwa wantu baba hauzungwa wantu washe wahindra bwati mwaindra mwainwa ushi zinguvu kamba mwakoheya na ushuka mwaizungwa mali mwasi Mwenyezi Mungu lera ile utsaudisa umwili waho bekushindra wadisa zinguvu zihulawa lera ile mpumu ya mwiso kushindra wachisa mpumu roho ya mangavu roho ya nziro utsaula gwebe kushindra usimaizi ambainde mpumu ya mwiso lera ile ya makauli ya sendra na uvungua kusikia tena mangavu lera ile usiona flu wajema zaho usiona flu kusiwaona tena lera hiyo imma nziambili imma dezmalaika za rehma destojao imma dezmalaika za adabu destojao basi wananyangu narnahane sukuyo suku wajema zatu watsorunguli dzao suku kamba tsarila gwebe kartoshinra mananguvu storlawa suku kamba impumu ya mwiso utsahaurungwe la ilaha illa Allah bekushinra mana kwa kumtu Mwenyezi Mungu kwa kustehi wili kwa kumstehi mayahu kwa kumstehi mshewahu utsorungwe kalima la shahada beku
kushinda walpara lera ile usimaizi ambaye ndi mpumu ya mwiso ujoduku wal dunia. Basi wananyangu narinahane sukuyo suku nziro yo rikeme ngoni na wantu wahila wa dunia nvani wapare warongwel kalima la ilaha illa Allah. Basi wananyangu narimtu'i Mwenyezi Mungu narinahane hufa. Allah sirambia mwe Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, naka kila nafsi itolaulia ufa. Mwananyangu, naka kila nafsi itolaulia ufa. Na ini de kweli ambarangu wantu wa muamini Mwenyezi Mungu na ukawa muamini Mweezi Mungu weikubali hufa yode kweli amba wanadamu pia weikubali. Mana risizona la tele, mana risiziki ya radio, mana risiona kakila suku wanadamu wahifa. Basi wananyangu baanda rajua mbartofa solution kini, solution de préparer hufa, solution de préparer hufa bes de hukala hufa. Allah mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul waambie qul rongowa innal mauta alladhi tafirunna minhu, ufakamba wasichala fa innahu mulaqikum, basi itomparani. Ufakamba musichala basi itomparani. Leo wanadamu wasuwaha loptali, leo wanadamu wasuwaha farmasi, leo wanadamu washia feruju harma ya mavare, wahikoza titi usendra doktori, wahikoza titi usendra farmasi utahadalao mana chini usitau chale hufa. Wahishia mavareni ochakana kumeni wachakana pochoni waviri mana chini wasichala hufa. Wasiria wajari mwagari wajafa, wahivinga magari washia senturi kawasendra mbio wasiria ufa. Basi Allah sirambia innal mauta alladhi tafirunna minhu, ufakamba musichala fa innahu mulaqikum, basi itomparani. Basi wananyangu baanda rajua mba hufa itorpara solution kini, solution de préparer hufa. Rirengeleze msafara urikalte rengeleze msafara watu, rijue amba unude msafara wa mwiso, unude msafara amba kauna returu. Dunian vanu waendrar mwa msafara wawirengeleza msafara waho mana unabie ale returu. Be ufa yoke sina returu. Na mwananyangu wahikana bie kusina uskane hamu, wahikana visa kusina uskane hamu, una marke ununue bie au kusina usikane hamu. Mana unu msafara amba Mweezi Mungu ahurenge garanti. Mweezi Mungu ahurengelea garanti madza Mweezi Mungu uchia ajuru. Unu msafara mba madza Mweezi Mungu uchia ajuru, neka una marki kusina, neka una visa kusina, neka una bie kusina uskane hamu, be unu madza Mweezi Mungu ahurengeleze yawo. Raindra msafara wasiro prepare msafara watu. Mayangu simtashia telefoni, babangu nisimtashia magoshi, wananyangu nisiwatashia nguo, wasiro urengeleza msafara. Basi wananyangu hufa na rengeleze wajawu msafara wo. Mana wo msafara mbaka usina returu. Dunian vani rendra msafara wasironra ale na returu. Basi wananyangu rendra msafara wasiro jua idati rendra wo. Be msafara wa mwiso wasikarisijua dati rsondra wo. Risijua sukura dzwala sukura ja dunian vani bekarisijua sukurtsola wawo. Basi wananyangu narke wantu mbaraja dunian vani risilia rahilawa rijiviwe. Rahidzwala babana mama ujiviwa wasirolia. Lera rifao was babana mama ulia wasi risijiviwa au ristukiwa. Basi wananyangu borara moja dunian vani rilie, yani ramodzwala rilie berahifa ramurawa rijiviwe. Basi wananyangu na prepare msafara. Suku ya mwiso wanda mahaburini. Eske wanadamu wakotea? Eske wanadamu wakofanya blagi? Suku ya mwiso wanda armachanga. Eske wanadamu wakobia masama? Eske wanadamu wakojiviwa? Suku ya mwiso waona mtu wa hoswao. Eske wanadamu wakofanya maubishi? Wanadamu pia waremwa msiba, wanadamu pia waremwa na hamu.
shtua handre jaushitswani wodziambia vwasuku itokade wami leo risona zipompie zevinga wafu leo wasidertso vingwa warmwa pompie leo risona zijanaza zaivingwa mahaburini vwasuku wasidertso chikwao wasidertso vingwa mahaburini leo risitimba mahaburi rahichia wanchu rahiwafitia meso ya mahaburi yachu yatso timbwao ritsochulwao yatso ofitiwao basi wananyangu narinahane hufa Mtume sallallahu alaihi wasallam arungua na mkina unahana mchwamenyao zilada ya masahaba mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mbanda menyao zilada Mtume sallallahu alaihi wasallam arungua almauti hufa basi wananyangu narinahane hufa ni chongo nziro naringali roho yaishi harimwa mwili mahasabwini 90 ans 50 ans yoti chongo nyangu wananyangu ritsojoona parti 2 roho kalte tolwao insha Allah basi wananyangu likaburi lo mazala apre eske wasira apre kaburi noho woho tipaka wanaliva nyumba woho kutsoliva mwenge oskaneta problem beli kaburi inyumba ya mwiso yaho iyo madza ya apre yo isuhulindra basi wananyangu likaburi lisirlindra likaburi lapre eske wasira apre